Chibai levek ule Mizoram 2045 mason no le hlom sang sang kan ma chon turte kumsom ni nuwa chuan Mizoram mason na konga sathakin ma kan sonanga mase hei rol hian namdang in nei pot na le boruak danglam environmental change kan ma chon na sa hle bokang mason na kong technology le sum don na agriculture and technology service le innovation a kan in na to zo kang Viksit Bharat 2047 vision angin economics aliananga mimal sum lak lu asang le bokang inkal po na rel le kong put tak takin min po to awangin tourism alian le dona kovel nen kanin zomzol sawang namdang in pot na le ngong migration le in nei pol na kovel in hong zela state dangami le ramdangami ten Mizoram anlo pan tamanga India ram intercase marriage tamna berkan ni awangin in nei pol hi alian le bokang namzia in thak hei hin kan Mizo trong culture le mel mangtlangin angong na sale anga namhum hal du na le mimal zalen na right to choose ain sun sale ang legal harsat na meche namdang nei tan customary law awanga tribal status lo theina din mun ader thong zolang borok dang in thak environmental change tui harsat na climate change awangin ro sur hun amumal lo tialanga khopui alian zela water source kan hum hal that lo chuan thalline tui kan ta samna sa hle ang hei kumsom ni nuwa kan harsat na lian ber pol ani thei leimin le tuilian ru atam line leimin le tuilian anasa zualanga hei hian kan sum don na le inkal po na ati boy fo to ang khai khom na kumsom ni nuwa chuan Mizoram hi achang kang anga sumle paya kan ho sa zo kang ma se kan namzia le boruak ero ader thong le don ani kan maso na hi kan nam din chuana na mana kan identity le boruak po humhim tlat anga yani ti chuan tun tuma hian kami kan soimei ba ka khan thujik pakhat hi kan chiar ho le don ani he ngai nom khop maya Mizoram malam hun tho ni a hi po hi hei hingun deuh khan nongai thlaula kan malam hun hi a eng viau po ani thaya a thim viau po ani thaya amaro chu kan malam hun a thillom om thleng thei turang ate ron talan kan tum don ani Mizoram Gateway to Southeast Asia Kaladan Project le Act East Policy Transit Point satia nge kan ni don sum don amun pui Kaladan Project le kan malak dan turte Mizoram chimlam atanga mason na kongkalawin hong tur Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMTTP chu hundai lo te a atakin kan hmuthai don ta he multimodal project hian tuipui luipui kongpui le rel kong magin Mizoram chu kovel sum don hmun pui International Trade Hub a avar chuak don ani PM Gati Shakti National Master Plan India Sarkar malak na lian tak noya hian Kaladan Project kongpui le tuipui waterways chau ni lavin railway thlengin thunjam tum ani sarkar chuan Bairabi to Saira railway line chu bongbu chua Mizoram atanga Myanmar border Longta district thleng tur po sei atuma Sairang to zauta chu railway po final location survey to ni in he survey zo hian detail project report DPR chu railway board ne na thelu ani anga chumi nuwa sarkar lai pui cabinet atanga approval mu ani nuwa na hi thotan ngal thei be sei ani railway ero ataka chhor tur chuan hun adu rei do dona kumsani somthum bor vela hi chuan peman tum arin ani he project hian Mizoram le India mar chhaktan sum don na kong thar aron hong dona kong toilet sen so tlem zokin sum don na kan kalpui ve thei don ta a Kolkata port atanga city port inkar hi tuipui KMS zanga somthum pakwa vela hla ani he kong mang hian Kolkata atanga aizol bungro thon sen so le hun man hi za somnga chuangin atlom jok don ani tuna chuan Siliguri corridor chicken next atangin KM sakha zariat chuang bungro tol kual angaya he kong thara hi chuan KM sakha dathum chuangin atoi jok don ani he Kaladan Multimodal Transit Transport Project hi ataka zo ani huna chuan Mizoram tan bungro phurna kong pui economics corridor le
India Ex East Policy noya Gateway to Southeast Asia ani don longtai atangin Myanmar ramri zota chu thleng kem zavel chau ani anga hei hian Thailand Vietnam le Laos ramte ne na sum don na kong ahong don ani he Kaladan Multimodal Transport Project KMMTTP hi Mizoram tana sum le pailu na kong gold mine ani dona ma se mi pui ta kan in bo soi lo chuan kan ram chu kong pui tan pel transit point sa lia chau ani pal theya kan in bo soi that lo chuan nam dang kuta sum don na rian zong zong hi om thei bok ani chu wangin tuna tanga na zon na le sum don na konga man skill cher hriama malaka hun hle ani he kong manga sum don na kalpui tur poimo zual then khat turte indi atanga Myanmara cement steel brick food grain bu le thaidang le mason na na thona atana man ro construction materials poimo sang sang Myanmar atanga India a rice bu timber thing sanga seafood petroleum products le thomno te he mason na lian tak hian na tho tu le sum don na sang sang kong aron hong do na mi pui ta kan lo in bo soi lo ka tul don na le sum don na in hong tu lang sar zual tar lang ta ila pakhat na logistic and warehousing long tlai le zauta chu in kara bunuda khom na go down le truck terminal lian tak tak a omangai do na logistic thiam na skill nei tan na atam don hle bunuda khom le semdar na distribution hub ani don awangin warehouse manager inventory controller le logistic coordinator na atam dona cold storage le warehouse nei hi sum don na hlok ber pol ani ang pani na transport and maintenance heavy vehicle drivers crane forklift operator le automobile mechanics truck le JCB CM thiam te mamona asang hle dona mechanic workshop changtlung tak nei alu le don bok ani pathumna hospitality and tourism khwajin le sum dong local tu te tan hotel homestay le highway food court thlenna changtlung taka siam a hlok hle ang border trade and custom India to Myanmar sum don a boi pui tu custom agents export and import le currency exchange poisa in thlengna na apiang don ani helama thiam na nei te tan na a om don pangana value added agriculture Mizoram Thai entirnan so thing ai ang marcha le adangte aro azor mai ain processing unit khol manga ti file pack asiama ramdanga thon chu hi sumdon na huam zaw jok ani awangin ati chi viau don ani nipuite in bot soi dan tur then khatte hantar lang le ta ila pakhatna skill training skill technical job atam don civil engineer supervisor electrician le heavy machinery mechanics motor JCB le truck siam thiamte mamona apung dona skill nei lo tan na sang om don lo chuwangin Mizoram State Skill Development Mission MSSDM le ITI ya te che sang sang training tour oma logistic hospitality le technical trader sa te training naya certificate nei lok ahun entirnan mechanic electrician welder le adangte na atam don awangin training izo huna UDM portala in register anga PMEGP loan dilna na poimo don panhina business registration sumdon na bultan tumta chuan UDM registration le import export code IEC nei dan lo zir lokin sarkar scheme PMEGP le MUDRA loan te man tang kai dan lo zir lok tur ani pathumna legal and digital readiness sumdon na lian tham kalpui tur chuan import export code IEC le GST chungchang ta hriat angaya digital a sumdon na online payment le chat thiampo thil poimo top khok ani palina financial support bultan nan sarkar scheme PMEGP le MUDRA loan te man tang kai dan lo zir lok athang pangana language skill India le Myanmar sum don na an awangin English baka Burmese tong tlema zong hriat chuan na zon na le sum don na kong ati ol sam don ani